Eshura ya 28 okutiisa Efulayimu. Ekirunga ky'amaryo g'abasinzi ba Efulayimu kiryareba enaku hamwe n'orurabyo rw'oburungi bw'ekitiinisa ky'orurikuhonga ori aha mutwe gw'oruhanga rurikwera munonga rwabamazirweho viinyo. Reeba, Mukama aine omuntu w'amaani emanzi aryabateera ahansi n'amaani nk'ihunga ry'orubaare eririkucwekyereza nk'omwegyemure gw'amaizi mingi agashandiire munonga. Ekirunga ky'amaryo g'abasinzi ba Efulayimu kiryaribatererwa kandi orurabyo rw'oburungi bw'ekitiinisa ky'orurikuhonga ori aha mutwe gw'oruhanga orurikwera munonga ruryaba nk'ekijuma ky'omutiini ekirikubanza kwera ekyanda kitakataahire omuntu kwakireeba yakisya ate omu ngaro akirya. Eryo izooba Mukama w'amahari abeera abantu be abahonokireho ekirunga ky'ekitiinisa n'eihunde. N'orikucwa emanja ashutami aha kitebe ky'iramuriro amubeera omwoyo gw'okucwa z'oburyo kandi abantu abarikugarurayo abazigu bahikire omu marembo ababeera amaani. Kandi Abayuda nabo nibahabisibwa viinyo ebirikusinza nibibagwereranisa. Omunyamurwa na Nabi nibagwereranisiibwa ebirikusinza. Viinyo bamaziremu obwengye. Nibahabisibwa ebirikusinza nibahaba omu kworekwa. Bateera ensibo omu kucwa emanja. Emeeza zoona zijwire entanaki n'oburofa tihariho hashemiire hoona. Abayuda nibasyorera Nabi bati mbwenu shi noho wu aryegyesa obwengye kandi noha owarishoborera obutumwa nogira ngu n'enkyuki ezirugira aha mabeere. Ahakuba ebye n'okwongyera ekiragiro aha kiragiro, ekiragiro aha kindi, omushororongo aha mushororongo n'omushororongo aha gundi, aha kakye hariya kakye. Tiko kureka abantu b'eminwa y'endugamahanga abarikugamba orundi rurimi nibo Mukama arigambiriramu aba bantu. Abo yagizire ati okwo niko kuhumura murekye oruhire ahumure kandi oku niko kuruhuuka konka bayanga kuhurra. Nahabw'ekyo ekigambo kya Mukama kiryababeera ekiragiro aha kiragiro, ekiragiro aha kindi, omushororongo aha mushororongo n'omushororongo aha gundi, aha kakye hariya kakye, babone kugyenda bagwe bagarami, bahendeke, bagwe omu mutego bakwatwe. Nahabw'ekyo imwe bagayimwe abarikutegeka aba bantu abatwire Yerusaalemu muhurire ekigambo kya Mukama. Mugizire muti turagine endagaano na rufu kandi twikiriziine n'okuzimu. Ekibonabonese kirikumaraho kukirira ab'omu nsi tikirituhikaho ahabw'okuba tweboniire obuhungiro mu bishuba twayegama omu bugobya. Nikyo Mukama Yehova arikugirira ati reeba ninta omuri Sayuuni ibaare kuba omusingi, eibaare ry'obuhamizo bw'enju ery'obuguzi bwingi kandi erihamire. Orikwikiriza tarirahukiriza. Eby'oburyo ndyabigira omugoye gw'okugyeresa n'okwihikirira nkugire kariisho. Orubaare ruryatwarira kimwe obwo buhungiro bw'ebishuba n'amaizi gamareho obwo bwegamo. Obw'endagaano ei mwaragine na rufu eryafa kandi nemwikiriziine n'okuzimu tibirigumaho. Kureka ekibonabonese kirikumaraho kukirira ab'omu nsi kiryabaribaterera. Buri kaanya kukiriba nikirabamu kiryabakwata ahakuba kiryaguma nikirabamu buri kasheeshe kirabemu nyomushana na nyekiro kandi okushoborekerwa obutumwa kuryaba okwisya obwoba kwonka. Ahakuba ekitanda nikigufu omuntu tarikubaasa kukirambikirizaho n'ekyokweshweka n'enkyetero etari kumuhika. Ahabw'okuba Mukama aryimuka nk'okuyimukira aha rushozi Perazimu, aryagira ekiniga nk'ekiyagiriire omu ruhanga rwa Gibeyoni, abone kukora omurimo gwe, omurimo gutari gw'obutoosha n'okwihikiriza ebyashangwa atakora. Nahabw'ekyo hati murekye kugaya ebibakomere bitakaabariitira kimwe ahabw'okuba mpuriire ekiragiro ky'okucwekyereza ensi yoona ekirugira ahari Mukama Ruhanga ow'amahe. Mutege okutu muhurire akaryangye, muhuguuke muhure ebindi kugamba. Ohingire okuba ahinga obutoosha, atuura naateera amasinde. Kwaheza kwanjara itaka tabibamu oburo
n'enshoge akabibenga n'omu mishorongo nasayira akajiba ahakishemerire n'ebicoori aha mbibi ahabw'okuba yorekyererwa gye Ruhanga we niwamwegyesa. Oburo tibuhuuzibwa kihuuzo ky'obwogi n'ebicoori tibihurubwa nziga z'ekigaari. Kureka oburo buhurwa enkoni n'ebicoori bihurwa ekihuuzo. Nimugira ngu engano z'emigaati bazisa? Ngaaha tibazisa bazihuura. N'obwazirabyaho enziga z'ekigaari kye n'ebyara by'embaraasi hoona nabwo tazisa. Ekyo nakyo kiruga ahari Mukama w'amahe niwe muhanuuzi orikutangaza kandi orikukiza abantu boona obwengye.